Semeton senareng sami sanewang yang titiang ring sidroning parab ide Sang Putra Yesus Kristus ring rahinane puniki iraga patut ngaturang pengayu bagia sawire melantaran sih paswecan ide Sang Aji, ide Sang Putra miwah Sang Roh Suci iraga preside kecunduk malih ring channel suluh galang kangen druene puniki. Dedane sanewang yang titiang ring rahina puniki ring daus semang puniki iraga pacang wacen saking sabdan ide Sang Aji sane wenten ring Yeremia sangelikur pausan solas sane mawus kadi puniki. Ulun nawang rencana-rencanan ulune marap tekan kita. Nah, untuk rencana lakar mapaice gemuh landuh tekan kita. Dur tusing je bencana muah rencana ane ajab kita dimani ukas. Semeton sane sihin titiang ring sajeroning Sang Putra Yesus Kristus rikale iraga nanin rasa paling kapus uyadin bingung ring margi hidup iragani puniki mina pekarian saninenten marti keluarga saninenten rahayu uyadin pepinah indik pungkuran saniten karuan elingan semeton sareng ide Sang Yang Aji nenten ngaunang iraga sami ipun setate wenten ring sejeroning kuripan iragane sareng sami. Ipun tenanin nilarin iraga. Ide sampun nawang pinherien napi sane becik pabuat urip iragane puniki. Miwah rencanan idane tansah rencana sane mapaice rahayu miwah pengharapan utawi pengajap-ajap sane becik. Semeton nanging rencanan ide puniki nenten tansah satinut ring pepinah manusia. Ring siki Samuel 16 pausan pitu ide mesabde kade puniki. Ada kita ngiwasin gobe ane bagus muah pengadeg ane ganggas sawireh ulun tuare ngarsayang iya. Sawireh ulun ngelektekan anak tusing patuh buka imanuse. Tiang pacang bawanin mariah pisan. Ada kita ngiwasin gobe ane bagus muah nget adeg ane ganggas. Sawireh ulun tuare ngarsayang iya. Sawireh ulun ngelektekan anak tusing patuh buka imanuse. Semeton senarang sami. Rikale manusia ngiwasin saking sisi sane saking jabut kasugihan kawibawan uyadin kemuliaan kecantikan kegantengan cutet sane preside kecingakin sane preside ngangubin nanging ide Sang Aji nyiwasin tuntun aten iragan unteng aten iragane puniki pikiran kita hati kita itu yang menjadi pusat perhatian ide Sang Aji. Ide milih miwah ngarianin iraga saking parindikan sane pineh jero sane pineh telem nenten sane kapirengang antuk jaga nenten sane kacingakin antuk jaga nenten sane kaangobit antuk jaga santukan napi sane kaangobit antuk jagat punika kadang-kadang wandah kepalsuan gitu dan jesane pineh utama ide nyingakin tungtung atin iragan puniki unteng manah pikayun iragan puniki. Punika mawinan Dani Paulus mawuwu sering Roma utus pausan 12 kadi puniki.
santukan iraga uning mungwing ring saluring paindikan ide sang aji ledang mapakardi sani becik pabuat sekancan anake sani astiti bakti ring ide inggih punika anake sani sampun kesengen satinut ring pekarsan idani. Semeton senarang sani saluring paindikan ring hidup iragane puniki suka miwah dukani pikoleh miwah karugiani tan wenten sani luput saking ayah-ayahan ide, tan wenten sani luput saking uratian idan, tan wenten sani luput saking panuriksaan ragan. Sauring punika kekaryanin ide dados kebaikan, dados kebecikan bagi iraga sani percaya ring ide, sani nyuk serahang angge sarira ring ide, mangga iraga tansah mepasrah ring ide sang aji, ring ide sang putra, ring ide sang roh suci, santukan rencanan idane pun ke pinih ageng miwah pinih becik ring keuripan iragane masing-masing, ring kehidupan iragane soang-soang semeton. Nggih semeton sareng sinamian ring rahina semang puniki iraga sampun miragiang pitutur ayu kabar sukacita penuntun kehidupan cahaya yang menerangi kita sani pacang nuntun keuripan iragane rahinane mangkin ring sejroning iraga makarya, ring sejroning iraga nglaksanayang swadarman iragane mekadi manusia ring rahinane mangkin. Elinggang state semeton sareng sami ide sang aji, ide sang putra, ide sang roh suci state nindihin kuripan iragan santukan ipun sane ngardi jagat akasa buah pertiwine puniki tur ipun sane ngardi iraga tansah ide sang aji, sang putra, sang roh suci pacan setate nyinarin nyurianin tur ngicen iraga permagi an becik ring jagat puniki. Nggih semeton wadapun asapunika gatre rahayu ring rahinane mangkin ngiring mangkin iraga ngaturang pengastawan, ngiring iraga ngastawa. Sang aji sane suciang titiang tur sane baktinen titiang ring sejroning sang putra Yesus Kristus ring rahina semang puniki titiang ngaturang suks maning manah santukan ratu aji sampun mesabda dan sabdang aji punika nuntun kuripan titiangi tur pebuat pakibah titiangi sami ring rahinane mangkin. Titiang percaya sabdang idane sane pirengang titiang ngaos semang puniki pacang mekuasa muah kuripan titiangi nyansan becik nyabran rahina. Ring daus semang puniki titiang ngastawa pabuat sesamen titiangi semeton titiangi sane durung bersidayang ngajeng durung bersidayang nginum santukan ipun ninten medue pangan kinum sane jangkep. Ring rahina mangkin titiang ngastawa pabuat ipun makasami sehen je kuripan ipune tur ican je ipun pangan kinon sejangkep nyani mangde ipun makesan urip ring sajroning sukrana tur damai sejahtera. Sang aji san luhang titiang ring ide sang Yesus Kristus titiang taler ngastawa kubuat semeton titiangi sani kepasungkan sakit male sane lesu lemak titiang ngastau ring sejroning para ide sang putra Yesus Kristus
semeton-semeton titiang puniki sampun mempikolih kerahayuan terus sehat ring semengi puniki. Titiang talar ngas tahu pebuat semeton titiang sane sungsut ring mana sane medui pekobat ekonomi keluarga sakunapi je pekobat ipun titiang nunas mangde ida sangaji ngicen ipun pemargi sane becik mangde ipun mapikolih hikmat utawi kebijaksanaan mangde ipun presiden ngarepin pakibah pikobat kuripan sane wenten ring jagat ipun iki. Tiang talar ngastawa pabuat Bali ring dijet yang magena. Titiang ngastawa pabuat para menggala sami icen ipun kuicaksanaan, icen ipun kerahayuan. Mangde ipun presiden makarya pinih becik ngardiang jagat Bali ni puniki dados genah sane becik, genah sane damai, genah sane keangobin antuk jagat sami. Sane mangkin itiang mapinunas dumugi je ida sang aji sang putra memberas tayang sekancaning dosan-dosan titiang sanitan satinut ring pekarsan ida sang aji miwah sang putra. Titiang ngaturan pengastawan puniki wantah ring sejroning parab ida sang putra Yesus Kristus. Amin. Semeton serang sami ngiring iraga mangkin ngelungsur berkat. Sih pesuecan ida sang aji, sih pitasnan ida sang putra Yesus Kristus, maduluran panunggalan sang roh suci, ngarengin semeton, sking mangkin, ngantos selamin laminipun. Amin.